Rabong. Rabong apo. Rabong nagkanta sa saluyot. Si saluyot ni ano ata, $5. Almost $6. $6. Oh. $5 tayo. Ayos na tapo. Alagalas 13 na po. Hindi tayo pinamigat ng aldaw. Domingo. Alagalas 3. May 4. Orayan ta natin si datang rabong na natin si datang po. Ayos palin natin dupuntan nataman ay apo mayang nata apo si datang yun bigat pangaldaw. Mangan tayo ti rabong. Mangan. Rabong kin saluyot. Dapat okrang lambong. Siyempre dapat pagsawsaw basi bagoong na tano damo raman na. Dapat okra. Paggoong with kalamansi. Nagimas kan mayang. Mayang manganta. Thank you di sponsor tayo Pilipinas. T-shirt. Hali si dati apo. Dula amin. Gimas yan. Manta. Gimas ka mayang. Mayang. Gimas yan. Upo mayang. Meron ng tirabong ko. Paburok po namin ito. Gimas ka mayang. Gimasen, mayang. Baraf. Rabong. Gimas mayang. Tapi okra na mayang. Saw-saw mo ti bagoong mayang. Bagoong okra ni mayang. Pilipinas. Thank you sa sponsor. Lamangan tayo. Rabong. Mungkin agin na po tayo. Ayos. The best. Yang rabong saluyot. Mayang. Imasen mayang. Rabong saluyot. The best. Pangan tayo, apo.